Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mercuki OPD channel berita dan informasi mengabarkan. Tekan subscribe untuk pertemanan, aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti, like, komen, dan share sebagai bentuk interaksi kita. Di akhir bulan kedua Maulidul Rasul Muhammad SAW pada tanggal 29 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau tanggal 4 Desember 2021 Masehi, masyarakat Desa Uteng Gelinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara mengadakan kenduri Maulid di Menasah dan disertai dalail khairat serta zikir yang merupakan kegiatan wajib di saat Maulid Nabi. Acara juga disertai dengan pemberian santunan kepada anak yatim oleh Gesi Yusuf Bransa SI, anggota Tuhaput Tengku Faisal MH yang juga Ketua Panitia Maulid, dan Haji Samsuar Gade, Ketua Panitia Pembangunan Menasah. Selanjutnya pembagian kenduri kepada para undangan dan tamu lainnya, serta dilanjutkan dengan ceramah agama pada malam harinya yang disampaikan oleh Tengku Irwansyah Kungkuku yang juga warga kampung Uteng Gelinggang. Berikutnya adalah kegiatan dalail khairat dan zikir dalam memperingati Maulid Nabi di kampung Uteng Gelinggang. Selamat menyaksikan. Demikian dan selamat menikmati zikir dan selawat Nabi. Semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan syafaat Nabi di dunia sampai akhirat kelak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولد الحبيب ومثله لا يولد مولى ولد الحبيب وفاده متوالد صلوا على هذا النبي محمد صلوا على الله يا مولد يا مروان ولا صلوا على هذا النبي محمد صلوا على هذا النبي محمد صلوا على ولد الذي لوله ما عشق النوك مولى كلا ولا ذكر الهيبة والمعاد صلوا على هذا النبي محمد صلوا على الله يا مولد يا مروان ولا صلوا على هذا النبي محمد صلوا على هذا النبي محمد صلوا على ولد الذي لوله ما ذكر نقوم مولا وصلوا على كان المحسب يقصد صلوا على هذا النبي محمد صلوا على الله يا مولد يا مروان مولا صلوا على هذا النبي محمد صلوا على هذا النبي محمد صلوا على الله يا أدناني يا مصطفى يا صفة الرحمن صلى عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صفة الرحمن صلى عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صفة الرحمن صلى عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صفة الرحمن Libatun gajah lahir janjongan Uraselanya Rabiul Awal Tanggai 12 ni babenganyan Pangule alam lahir udonya Libatun gajah lahir janjongan Uraselanya Rabiul Awal Tanggai 12 ni babenganyan Pangule alam lahir udonya Sallallahu alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safatar Rahmani Sallallahu alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safatar Rahmani Sallallahu alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safatar Rahmani Sallallahu alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safatar Rahmani Yatim tan ayah yo dalam kandung kendapat Tuhan kamu nanaqadha urung pigasin harta pitan Nabi janjongan kan urung kaya yatim tan ayah yo dalam kandung
kena batuhan kamenan qada urung pigasin harta pitan Nabi janjungan kan urung kaya Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safatar rahmani Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safatar rahmani Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safatar rahmani Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safatar rahmani Nama Abdullah ayah digopnyan anu bangsawan Quraisy mulia Siti Aminah cepute intan poma janjungan tatari rupa Nama Abdullah ayah digopnyan anu bangsawan Quraisy mulia Siti Aminah cepute intan poma janjungan tatari rupa Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safatar rahmani Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safatar rahmani Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safatar rahmani Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safatar rahmani Masa balahi Nabi Muhammad gejap tawafa bah mulia Abdul Muttalib pelingkah Ka'bah sirad baca salam alaika Masa balahi Nabi Muhammad gejap tawafa bah mulia Abdul Muttalib pelingkah Ka'bah sirad baca salam alaika Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safatar rahmani Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safatar rahmani Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safatar rahmani Sallallahu alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safatar rahmani